Bengifuna ukubuza futhi Khuzani ukuthi i-keyboard leyo sokuyidlala futhi uyayiboleka yini abanye abaculi noma yakho kuphela yini? Hayi lutho i-keyboard engisengiyidlala nje idlala nje umculo wami kuphela. uJJ Mbuthuma amthatha. uJJ insizwa yangapha ePorchester. Ngapha ko Hadi. Ngapha ko South Coast. Yes, umfoka nokaka ngayithola khona kodwa ke ngayithola ngokuthi ngangifuna insizwa ezongidlalela live ngoba ngifuna live wami benesiqi. Ase ngimthola mayithinta lapha ayewasengidobozela kamnandi. Manaki wethu cha yazi ngibuze omunye umfowabo ngakithi ulandela umthandeni uthi shobeni yini insipho ezinja njalo sihleli zizwa kuKhuzani singazizwa umthandeni usha ama drums keyboard inkosini yonke into lapha namfoti kuyihlukile wenza ngani ke for istudio sisodwa loKhuzani sidlala i-instrument yethu thina ngifika ne-bass guitar yami estudio i-keyboard yami estudio kuzoba yiloKhuzani iginqi zami so ke vele ngeke kufane noma abanye i-keyboard yakho ayithenga ngayithenga eGoli kwaThomas abanye abaculi abazi ayidayisa khona bayazi yini bengayithengi bo kuneqiniso Khuzani awuyithenga eGoli futhi abayithandi hayi lutho bona keyboard futhi iyavimbanisa lena lutho Khuzani leya yabona futhi uyabona track 2 wakho lena ngoma lethi ekhuluma indaba zo track 2 lekhuluma indaba loKhuzani ithini ingoma le ethi ngikhululekile mase nqamukile futhi singana ngale ora pisithi yesiyo yami uweta weKhuzani hayi bona ngeke kuba wena uxhaphaza abantu hayi ngeke keyboard mina ngibuza ukuthi ngoba kuthi wayithenga eGoli abazi nawe uyithenga khona wena kuba bayazi futhi yabanaki hayi Khuzani ngeke uJJ Mbuthuma bamazi lokudlala i-keyboard uyabadlalela manje mayabadlela yini ngafani bona kuba angithi yami keyboard ihlukile ihluke kanjani Khuzani ihlukile phela yami ingenye indlela ehamba ngoshungwane bese kuba ufala ukuthi bedlalelo sazi wayesikhingi bengisizwe yini lento asenza kubo baza usafani nawe ngale oh ihlukile lesho bolenyadi hayi lapho kuhluka iginxeni cha ngaphandle nje bona yabona boleka siginqa maskala uyabona Khuzani ukuthi hayi usizibikela kahle hayi ikhulumi bese mana ke bona ngifuna ukubuza khona nensimbo oyidlala ba track 14 for kuyoqhama umfana obegiya ngesibhamu yeah siyayiqala kumaskani uyithatha ziphi ke lezo lokuthi yabona ukuthatha block kwi-keyboard i-keyboard le hayi uthwele ne-keyboard yakho ithwele uyakhuluma wena nje kodwa ukhulumela kanje kodwa ngempela khona hayi ngikuxhaphaza cha baxolele mntama hayi sekwanele khona insizwe ke yenza ivideo yathi ngayibona kwi-page lakho bese ivumesi qhamuka umfana yobegiya kodwa into engayisho yabona nje la ngakithi la mina ekhaya la ezansi ngathi bafowethu le ngoma le kunama-shoebox ningayidlala uma kuthiwe kuyaphuza no-7 ngoba bawubulala nabantu futhi lapha kuvuka usinga futhi uze nawe ngakushaya ngikubulale ngunqume nya hayi ngisho ngaphethe nduku futhi ngiyodwa ngaqhamuka phela isibhamu lapha nakamfana obegiya ngesibhamu sokumathatha ngizazandla ekhaya Khuzani ngiyakutshela bawuqedana abantu awu madoda cha kodwa ngiyakufuna ngiyabonga mfowethu ube ngubuza umfowethu bani ngisho angithi mfongo bese ushobeni nyozeke ngola ngobese la izazi awu madoda cha futhi umqungele awu usihayo awu ngiyabonga mfowethu kuthiwa ogamda bengiqoka isikiba sakhe senada esiphumule kodwa bese setophweni futhi nayo uniform yakho Khuzani hayi siyabonga ungabuza ngisho deshi uNkulunkulu akubusise Khuzani ukhule futhi hashe ngikhola kunjani awubambela hayi right hayi ngimnandi kakhulu